Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. Môre julle. Welkom by nog 'n episode van Detonator Tips by Franny. Julle. Vandag is 'n groot eerste. Ons is in die presidentspan vir die WP Liga. En ons is by Kwaggas Brandvleidam. En hy is nog baie vol. So kom ons hoop dat dit 'n goeie dag vir ons Gaspack span gaan wees, wat dan nou in die presidentsspan vang. En as ek nie te besig is, sal ek weer vir julle wys wat ek opsit. En hopelik gaan my man nou nie die keer my vissak uitgooi nie, laat ek vir ons fotootjies ook kan bysit. Tot later, stywe lyne. Dreams run deep on this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey we're living unplanned.